Human trials of Covaxin began in Goa on 20th July 2020 at Redcar Hospital. Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant wishes the entire team working on Covaxin on 20th July 2020. CM Dr. Pramod Sawant took to social media and posted the following. Human trials of Covaxin, an indigenously developed vaccine for COVID-19, has begun at Redcar Hospital in Goa along with 11 other facilities across the country. This is a testimony of India's immense potential in healthcare innovation. My best wishes to the entire team working on Covaxin. CM Dr. Pramod Sawant on 22nd July 2020 congratulated and thanked all those who have volunteered for trials of Covaxin. CM Dr. Pramod Sawant took to social media and posted the following. I congratulate and thank all those who have volunteered for trials and to be part of the development process of Covaxin. Your contribution is towards a great social cause and will go a long way in strengthening our fight against COVID-19. CM Dr. Pramod Sawant also wishes people of Goa on the beginning of Shravan month. नमस्कार. समेस्त सगळ्या गोमंतकीयांक श्रावण महिन्याच्यो खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही कोविड या महामारीतल्यान वता आणि कोविडातल्या ह्या संकटात सगळ्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स सगळ्या गोमंतकीयांक सगळ्या लोकांक फेस जाता. त्या धर्तीचेर श्रावण महिन्यात आशिल्ल्यो पुजा अर्चा हाज्या खातीर जे पुजारी आमच्या घरात येतले तेय बी खंय तरी आज येयना म्हणपाक लागला आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता पद्मनाभ संप्रदाय हांच्या वतीन सुरू केल्ल्या ऑनलायन पुजा ह्या प्रयोगाचे हांव खूप खूप स्वागत करता आणि खरोखरूच परमपूज्य स्वामीजी हांचे धन्यवाद म्हणटा. गोमंतकेच्या वतीन त्यांचे अभिनंदन करता आणि तांच्यांनी ऑनलायन पुजा ही जी सुरू केल्या तर सगळ्या गोमंतकीयांनी या पुराय श्रावण महिन्यात आपल्या घरात करपी पुजा वार्चाच्या प्रसंगी या ऑनलायन पुजेचो सगळ्या जाणांनी बरो प्रतिसाद तांकां दिवचो आणि खरोखरूच अशा पद्धतीचे परत एकदा उत्साहाचे वातावरण भटजी जरी आपल्या घरात आयलो ना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या ऑनलायन ह्या प्रकारांतल्यान भटजी आपल्या बरोबरूच आसा अशें आपल्याक दिसतलें आणि त्याच धर्तीचेर आमी श्रावण महिन्यांतले सगळे सण सगळे वार हे आपले देवकृत्य करपा खातीर सदोदीत कार्यरत रावचे, कार्यमग्न रावचे. परत एकदा हांव श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी आणि पद्मनाभ संप्रदाय या सगळ्या सांप्रदायिक सगळ्या पुजारींचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता आणि श्रावण महिन्यांच्यो सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.